a se bogana o inele batho la stadium ke batla ntena e hlaya ke mogona ne di bua ka dipa ke na le batho ba o kitseng le bona ba kitseng ba emelle mogao ba fe disinyo wa nthong le nngwe ya bona because automatically ke le feta ka dipa go batho ba tsetse le bona sentse ba le feta ka dipa mme ntho ke batlang go tsaya ke batla go tseba gore na batho ba nono gobane ke nna ka ba convince e seng DC batho ba tlile le nna ke nna motho ba convince gore ba nna ka ya di primary gobane jwale ha le amoele ka mane gobane itse jwale ha ba re itse tsa kala mola kalo mo ba nang le tokelo ya gore ba tle ba kgethe ntwana e kotsi ho nna gobane e ka re nna ke jela ka o tswa mme wa gore nna se ntse ke ne ka boemo ke kene ka boemo bo ke bofueng ke bona batho bana ba ke tlileng le bona ha se boemo ba ka ke le mogagane ngwana ntate Charlene ke mokgethwa gobane ke na le batho ba ileng bang kgetha ba tlang makaleng a mo ke tswang ke tlileng le bona mme ke mogona ke reng tsatsing lena ke tla tlameha ke kgutlele tafoleng le batho ba fe ba ke leng mona ka bona gore ka nnete ha e hloke le seboka ke batla go bontsha nna ha e hloke le seboka sa solo sa DC ke qeto e nka e etsang hosane ka kgutlela le dikomiti ba nna ke tshetse le hopola gore ke tshetse le dikomiti tsa makala a 80 kaofela ke tsene but le ka letsatsi ha le so ba dire dikomiti ke tsena mona ke tshetse le tsona mme ke batla gore tsena ke tlo mona ke tseba gore stadium area ka lekala la apartment ke makala a 8 ba re bona ha ba kgotsofa le go batho ba ke tshetseng le bona batho ba kgetha jwale ke tla ke etseng ke mane mo re ka di-faction bona batho ba le ba re tsaise le madisi ba tshetseng le bona go ba bitsa gore ke le motho le ba etsa ba a decide go itaka ga disi le bona ke bo mmele bonta le re etseng jwa go twa le na tokelo jwale ke tsetse ba go tseba go batho ba ba editseng mokgetho ba ha ke ipea lekala a phatame ha le a mferela go na le mo ke fereuweng teng jwale ke tla ke tsamaye ke kgutlele mo ke re bo mmele bonta ke ne ke nana gore a moeleng e kentse re sa moelela because tabe re ntseng ka ga AD is the same story ya gore party ha ile nyane bona go tla go phela le watle ya tswa ya thutumela bana batho ba se di open position jwale ke tle bona ke batla go etsa kato tsa tsilena e ke etsa mona le kale le ke phela mo lona gore ha e ba le kala le ke phela lona le ka mele go ntshetsa batho ba ke tsetseng le bona le ha le ba batho jwale ke o tsene mogodu ke fetela metseng e pele I'll do that ka Monday gobane ha ke batla go qabana le tlhaga sa wa nkutlwa ntate mogodu ke ne ke buetsa go kabina le ha ka mama ABC ngapelele go wetsa motsatsi wa moetapele ka ke rata DC ke re nyetsa motsatsi wa ka dikile ke a hana ke rata DC mme ke rata DC hobane tshaba sa re se ke se continue go re tloga ga AD re tla ga DC ke fana se rata ABC wa jwale ke batla go tloa nna ke entse ka ha ona hloka le go Yesu ke nga di 90 hobane di 90 di ka feta ke se le DC le ka tsile ke khutletse DC go sale le batho ba lona le ke le khutleditse ka ga ABC go I want to be honest ha ke motho a tsetsang ba ke rata setjhaba se re kgethile ka ke sheba bona ke mo gona la ne ke fega ho no tla di primary ke le ka kopa le ke na le batho ba tseba mane ba le ka mane ka counter de muslim ntate mogolo ba ne go kopane mane ba ga ke na di kgetho ka nna ke a di primary ha ba matlatsela ba ga ba nna ke a ke rate ho tsetsenya ho ba batho nna ke rata ho kgetha ke mo gona le komiti e ke ntse ke di kopa ke re ke se setjhabeng se tsebo go rata batho ba tla go rata ba ba tshebetso ya hao ba da tsa gona se tshebetso ka tsang gapewa jwale ke ntse ke tsong ke ka ke batla go etsa ntate mo di nkutlwane ke batla go etsa ka tsong se di amega ka lekala la phathama ba go bona ntlha ke mo ya bona gore batho ba ke bitang le bona ha bana tokelo makala le jwale ke ne ke etsa ka ke la ka etsa ba yona njo yone e tseng ka AD mme ha re ABC ya go kokotela go khutlelang hae re khutla ba bona le bona batho ba ntse le maedisi ha ona motho a se ba go kgetha mme ke tla khutlela hae ke le yona ona tsa tsile ka manta go ka bofedi ene ntwana ke ntsha ita ke tla go latsa botho re ska lo sebele hae ba sa le ke ditaka ka batho ba bona go etse motla ke fara ka di wheelchair 47 ke bulukile batho ba 178 wa ngutu ke ba tsa tsile ke ntse dotso ha ka no se ka le batho le kala le ke tshepile le o lona la ha ke ka tawa mo ra komiti mane e bele ga motho na kwa ona ha ke ona mo e ba le tsaleng sa ena le bosiu mo rona setse ke sa ene ke go tsatsile le ntse go batho ba ke le bona go sala ke bana bona ka le ke nna le tsebo ga ke itaole ke kgethuwe ke tshaba mo mme ba le kana na ka tswa mo le tsa ka tawo le ha le tsetse ke le ke ba la tsara mo kgetho go ena ke batla le tsebe ka tsile ha ba go tswa mo le kana le re batho ba ke le bona ba amoelo ke a tsamaya ke fara ga botshwadi ba mama ba le ke ma ha ke taole
ke laola ke batho ba nkgethile mang